Bismillah. Bugünkü tema inşallah Hanafi mazhabının negizdelişi boyunca aytып atkan sabagыбызды улай. Elibizin arasında kişine talaş tartış bolup atkan, çekit koyulbay keletkan, her kim özünün cemaatine, özünün ustazının sözün bekemdep, men ustazım mınday dedi, tigi men ustazım mınday degen bir mesele jönündө сүйлөшөлү деп atabız. Senin ustazın emes, men ustazım emes, Hanafi mazhabda kандай, ya? Oşogo toktoloylu dedik. Negizinen bul meselege toktoluştun dele gereği jok ele. Bирок ilim degen nerse her bir nerseni tertipke salıp, erejege salıp kete versek, fatvabız birdiktүү bolуусу үчүн. Bolbosa her kimimiz her nerseni ayta versek, anda adamdardın, jönөкөй карапайым adamdardın ilimine, түшүнүгүнө кичине проблема болот. Oşogo bardığız birdiktүү Hanafi mazhabının ökümüne kayıtış maksatında akıkanın ökümü. Akıkanı kebirki alımlar öz emine de otat, vacip de otat. Sebebi akıkanın başından aytıp koyaturamız, akıka bul Allah Taala nasip etip bir nariste bala bergen bolsa, bala olsun, kız bolsun, oşonun atынан akıka soyu. Eğer bala bol oturgamızsa 2 koy soyulat, kız bolsa 1 koy soyulat. Muna uşul ellerin arasındagı kengiri tarqalgan nerse. Kebirki ustazlar bunu vacip dep жүрөт. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu akika kılgıla degen buyruğu var degen hadiste. Kebirkiler sünnet dep aytıp жүрөt. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin törölgön mezgilde akika kılgan deyt. Turası kanday. Hukmul akika inde Saadetul Hanafiye rahimahumullah taala. Bu jerde hiç bir adamdın ja başkan emes Hanafi mazhabdagı kitapterdi negizinde aytabız. Ökümü kanday ekendigini. Akika özü lugattagı, tildegi manisi. Negizi şeriat iliminde şunday ereje var. Söz üstüre tildegi manisini aytıp durup, anan şeriattagı koldanma manisi aytılgаны tuura bolot. Sebebi oşonda түшүнүүгө жакыныраак болот. Кээде tilde başkaça mani berip kalsa, şeriattın koldanmasında takır başkaça mani berişi mümkün. Al-akikatu lugatan. Tildegi manisi me'khuzatun min akka ya'ukku akkan iza şakka ve qata'a. Bir neseni kırkıp, oşonu bir jarsa, oşonu akika da aytılат. Misal için bir jerde jarıp edin, kan çıkarıp edin. Ve minhu tesmiyetu şa'ril mevludi akikatan. Oşonda öyle жаңы төрөлгөн balanın çaçındagı akika dep koyat eken. Ne sebep 7-nji günü anın çaçını alışыбыз керек болот, ha? Ve tusamma zebihatu akikatan. Ana ошол bala төрөлgöndө 7-nji günü soyulucu koydun atı dagı anın akika dep atalınıp kalıptır. Je bolsa ошо soyuştun atı dagı akika dep atalınıp kalıptır. لأنها تذبح. Sebebi bu akika soyulat da janağı tildegi manisi ne? Şakka ve qata. Bir neseni kırkuu je jaru degen manisinde. Oşogo koydu soyup atkanda moyunun soyup kan çıgaruu oşo. Bu tildegi manisi eken. Al-akikatu istilahan. Elemi şeriattagı alımdardın түшүнүгүндө akika emine. Mında jananda bir nese koyup koyulçu meniki. Oşonu koyuştu ile bilbeydim. Kanda kılıp koyuçu ele. 46 minut eken. Öte az vaktimiz var eken, ha? Em şeriattagı istilahtagı alımlarının koldanmasındagı öküm kanday dese ma yuzbahu anil mevlud. Törölgön balanın atından soyucu kan, candık, kurbandık akika dep atalınat eken. Ve qila hiye't ta'am ellezî yusna'u ve yud'a ileyhi min eclil mevlud. Em bunu kaysyl kitaplarda aytılganlarını men aytpay ele koyun. Tajil Aruz İmam Zabidi, Murtada Zabidi dikinde Ayn lil Halil, Subulus Salam, San'ani köptön kitaplarda, Majmu' İmam Nevavi'de, Fathul Bari İbn Hajar'da şonday maniler berilgen. Alardın bardığını vaqt getirip aytpay ele koyul. Demek da aytılmıştır hiyat ta'am ellezî yusna'u ve yud'a ileyhi min eclil mevlud. Adamlarga tamak dayardanılıp, elleri çakılıp, jana bala төрөлгөн үчүн berilgen tamakты dagı akika dep aytılат eken. Emi akikany şeriatыбызda Hanafi mazhabdagı ökümüne gele turgan bolsok, bizden ulu alımız İmam Kasani özünün El-Bedai ve Sanai degan kitabında men jolda gele şu kitapların barini alıp gelin hareket kıldım ele. Bирок жетишпей kaldık, ha. Jaman nerse eken.
neme kiteplerin çaçarandı olsa, bizim yarım kitabımız birinin uyunda oturat, Talgat degen akabızın. Jarimi ofiste, jarimi uyda oturup bir nesege dayardanıp atsan, kitapты alayın desең, же ofiste болот, же Talgat akanın uyunda болот. Talgat akanın uyundagi kitaplar olsa karapkada turadi. Жаман жүдөдүм şu келгенден beriçi. Kuday nasip etip үйүбүз бүтүп калса, ошонун баардыгын bir жерге коюп койсок, баягы сиздерге китеп көтөрүп келгенде да коркпой, уялбай алып кел. Азыр бадай санаятты алганга жетишпей калдым. Бирок мен муну жазып атканда ошо бадай санаяттан карап жазган элем. İmam Kasani Al-Bada'i'us Sana'at degan kitobi bor. Hanafi mazhabda eng mu'tamad kitaplardan hisoblanadi. O'zi sharh bo'lsa dag'i janag'inday matnday qabul olingan kitaplardan. Oshol Imam Al-Kasani bizning o'zimizning o'rtamizdan bo'ladi. Oshol ne deydi? "Va la ya'uqqu 'anil g'ulam va la al-jariya 'indana." Bizde Hanafi mazhabda bola төрөлдү, qiz төрөлdü, hech qanday aqiqa so'yilmaydi deydi. وعند الشافعي رحمه الله تعالى العقيقة سنة. Şafii mazhabında aqiqa sünnettir. Bizde soyulmaydı dedi. Kim aytadi? İmam Kasani. İmam Şafii rahmetullah aleyhi bir hadisni rivayet kılıptır. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aqqa an seyyidina el-Hasan ve seyyidina Hüseyin radıyallahu anhuma kapşan. Bu hadisni rivayet kılıp Dəlli bunu İmam Abu Davud özünün Sunan kitabında 2841 nomermen çıkardı. Hadis sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan jana Hüseyin iki neviresi Ali'nin balası Fatime nevizin baldары törülgön mezgilde kapşan iki koydan soyup berdi. Buna uşul hadistin negizinde İmam Şafii bunu sünnet dedi. Velena İmam Kasani dedi, emi bizim dalilimiz. Ma ruya an seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle dep şu ap gelip durup nusikhatil udhiyetu kullu demin kana qablaha ve nusikha savm Ramazan kullu savmin kana qablahu ve nusikhatil zeka kullu sadakatin kanat qablaha. Bizim bu hadiste de bir rivayet kılıyordu. Udhiya. Kurbanlık soyğanda koy soyabız go. Oşol kurbanlık bizge vacip bolganda andan murda kandardın bарын jokko çıgart deydi. Ramazan bizge farz bolgandan andan murdagı orozolardın bardygy misal üçin Aşura günkü orozony jokko çıgart deydi. Zakat farz bolgandan andan murdagı berip atkan sadakalarda dagı jokko çıgart deydi. Vel aqiqatu kanat قبل الأضحية فصارت منسوخة بها كالعطيرة والعقيقة ما كانت قبلها. İmam Kasani aytadi, aqiqa kanat qabla al-adhiya. Aqiqa degen jana törülgönde balanıga koy soyulgan nese udhiyadan murda bolgan. Adhiya emas, udhiya. Udhiyadan murda, bir qurbanlıktan murda bolgan. Fasarat mansukha. Andan yine hüküm ketken dedi. Qandayla kel atira vel aqiqa. Atira degendagi uşul bir jahiliyat mezgilinde soyulgan koy eken. Rajab ayının başında uşunday soyulup çıkan. Aqiqa bala türügen soyulup çıkan. Qurbanlık bizge vacip bolgandan şulardyň bardygy hükümü kettir. Ve leysa ba'dan naskhi al-fadl illa al-karaha. İmam Kasani aytadi, demek ökümü getkenden keyin anın fazileti kalgan jok, makruh bolup kaldı deydi. Başkaça aytkanda İmam Kasani makruhtukka alıp geldi. Bi hilafı savmu Aşura, birok Aşura gününün orozosunun karşısında deydi. Sebebi murda Aşura günü oroza karmam ne bolçu? Farz bolçu. Keyin Ramazan farz bolgondan keyin anın ökümü ketip, birok takır ketpese mustahaptıkka düşüp kaldı. Aqiqanık olsa jokko çıktı dedi. Nemeniki Aşuranıkı mustahapka düştü dedi. Gede ошондой болот. Bir nesenin hükümü ketkende gede farz bolsa vaciptikka düşüp kalışı mümkün. Gede vacip bolsa sünnettikke düşüp kalışı mümkün. Gede takır ele jokko çıgat. Al oşol alımdardın
çeşmesine ılayık bolot. İmam Al-Kasani emne deyt? Aqiqa hükümü getdi udhiya vacip bolgandan keyin, bir Aşura dele Ramazan farz bolgandan hükümü getdi, bir al mustahapqa düştü. Aqiqanda emes deydi. Başka jaddan aqiqa mustahab emes deydi. Annahu yaqulu makruh. Aqiqa soyunu makruh degen söz galp baradi. Bunu İmam Kasani Bada'ius Sana' kitabının 5. tomunun 127. betinde aytıptır. İmam Molla Hısru. Molla Hısru degen dağı bir çoğun alım var. Durarul Hukkam, Şerhu Gurarul Ahkam degen kitabı var. Hanafi mazhabta makbul kitaplardan. Oşol kişi aytat, enne vücubul udhiye nasaha kullu zemin kana qablaha. Qurbanlıqtagı bizge koydun vacip bolusu andan burdağı qandardın bardığın jokko çıkardı deydi. Minel aqiqati ve racabiyye. Racabiyye menen aqiqa okşoş dedi. Ökönün hükümü qurbanlık vacip olana hükümü getdi dedi. Aqiqa, biz aytып atkan aqiqa, racabiyye Racab ayının en birinci 10 gündüğünde soyulatıran koy. Cahiliyet orunda soyuşken. Ve zekara Muhammed bin Hasan Şeybani aytti deyt. Fil aqiqa men şa feale ve men şa lem yef'al. İmam Muhammed bin Hasan Şeybani, İmam Abu Hanifa'nın ikinci şakirti. Abu Yusuf'tan ikinci şakirti ne deptir? Aqiqanı kim qalasa qılsın, qalasa qılbayla qoysun deptir. Ve hâzâ yuşîru ilal ibaha. Mulla Hısru aytat, muna uşul jerde bizge işaret boludat, aqiqa qıluu mubah deydi. Feyumna'u kownuhu sunnah. Emi sünnet bolusu mümkün emes dedi aqiqa. Mulla Hısru. Ve zekere fil Cami'us Sagir. Cami'us Sagir degen buna o kitap. Az bir yerine belgilegen. Ağa Karabayla aytıvereli. Cami'us Sagir bu Muhammed bin Hasan Şeybani'nin kitabı. Bunu İmam Bezdevi'nin şarkı menen dağı var mende. Bu Cami'us Sagir'di. Qadîxan bizin özgöndük. Qadîxan var o. Özgöndük. Oşol kişinin de şarkı menen var. İki şarkıdan var mende hazır. Bu Cami'us Sagir İmam Abu Hanifa'dan gelgen janağı Zahir rivayet eden 5 kitap var o. Oşonun birisi. Başkaça aytganda Hanafi mazhabta mu'tamad deň bizim bulağımız. Nefti çığa turan jer. Uşul kitaplardan alınıp anan kalgan matınlar yazılgan. Uşul Cami'us Sagir'de aytat: "Ve la yu'aqqu anil gulami ve la anil jariye." Hiç kanday baladan dele, kızdan dele aqiqa qılbayt depdir Abu Hanifa. Soyulbayt depdir. Emi İmam Mulla Hısru aytat: "Ve annehu aşara ilal karaha." Bu jerde şo soyulbayt degendin işarası makruh anı soygan. Boldu İslamdın başında bolgan hükümü getdi anı kıluu makruh dep atkandygy deydi. Ana bunu Cami'us Sagir degende bir nese esme gelip ketdi. Bugün bizim videomuz çıkkanda ya Allah biri komentariye yazıptır. Ne dep komentariye yazıptır bilesiniz mi? Bir minut taksırlar mı? İlim sari yol deptir özbeyken toçnaç. Ne deptir? Zahiri rivayet kitapları 6 deptir. Birincisi Cami'us Sagir, ikincisi Cami'ul Kebir, Az-Ziyadat, Al-Mabsut, Siyarul Kebir, Siyarus Sagir. Men bu jerde aytып atkanda 5 o desem, men oňdop 6 deptir. Şoňa da jop berip ketip galayla. Atak gelip kalganda, atak jop berişinde şart emas. Men Kırgızstan'a gelgenden beri aytып atkan maselelerim jeteleme molda bolbogula, özüңөр karagıla kaysyl jerde var, kaysy kitapta aytdı. Falança ustaz aytsa, jakşı kayakta aytdı oşon. Falança kitapta geldi, oşon bardygyny izlep çykdy. Toşno oşondoy, o kitaptan gata ketip kaldy.
Ооба, кээ бир адамдардын биздин устазыбыз Шейх Луай Халили деген, мен Иорданияда бир устазым бар, чоң ханафи алымдардан. Ошол кишинин Удулул Ханафи ан Захир ривая, Захир риваядан кээде чыгып фатва берүүнүн жолдору деген бир китеп жазган. Азыр атын толук эсимде, Удулул Ханафия ан Захир ривая деген. Ошол жерде Абу Ханифанын Захир ривая деген китептери канчо экендигинде талаштарды айткан. Бирөө 5 деген, бирөө 3 деген, бирөө 6 деген. Бул киши 6 деген бир жерин окуп калган. Ат-Тахқиқ изилденип чыккан маселе 5. Мен 5 дедимби, демек аны адашып айткан жокмун, 5. Эгерде бирөө Захир риваянын китеби 6 деп талашам десе, келсе китептерден көргөзүп беребиз. Көп китептерде такталынбастан 5 китеп деп айтылган. Бул кеш 5 китеп деп айтып койгону имам Кадри, имам Ибн Камал Башадан кеткен проблема. Имам Ибн Камал Баша 6 деген, андан кийин Ибн Абидин рахматуллахи алейхи андан да 6 деген. Бирок изилденип китептерди тытып чыкканда 5 экендиги анык болгон. Биринчиси ал Мабсут, экинчиси Жами ас-Сагир, Кабир, анан кийин Жами ас-Сагир, анан Зиядат, анан Сиярул Кабир. Сияр Сагир деген дагы китепти 6-чы деп айтып жүрөт, бирок изилдеп чыксак Сияр Сагир Мабсуттун эле ичиндеги бир китеп экен. Болгону бөлүнүп калган экен, адамдар 6-чы кылып эсептейт. Туурасы Жами ас-Сагир Мабсуттун ичиндеги эле бир китеп. Мурда китептер жеке-жеке болуп чыга берген, Китабы Тахара бир чыгып кеткен, Китабы Сала бир чыгып кеткен, анан ошентип эсептегенде Жами ас-Сагирди көрүп калгандагы, Жами ас-Сагирдагы Захир риваянын 6-чы китеби экен деп айтат, бирок туурасы 5-чи китеп. Мабсуттун ичиндеги эле бир бап, Каяктан билдик? Себеби Жами ас-Сагир азыркы басылмадагы Сияр ас-Сагирди азыр карасак, Мабсуттун ичиндеги Сияр ас-Сагир менен бирдей экен, эч айырмасы жок. Эч айырмасы жок. Мабсуттун ичиндеги Сияр ас-Сагирге бирдей эле. Ошого 5 десек ала берилет аксалар, 6 эмес, 5. Туурасы. Анан алымдардын сөздөрү бар, Имам Лакнавийдин сөздөрү, Шейх Салах Абул Хаждин сөздөрү, укмуш сөздөр бар. Исхадул Муфтийди окуса, ошол жакта өтө кеңири айтылган, аларга токтоп отурбай эле коелук. Демек, Жами Захир ривая 5-6 эмес, Эми проблема эмес, 9 дедиңби, 3 дедиңби, 6 дедиңби, проблема деле эмес. Негизги ошонун ичиндеги китептердин маалыматын алсак болдук. Эми тактык үчүн гана айтып коет атабыз. Эми ошол Жами ас-Сагирде эмне баладан дагы, кыздан дагы эч кандай курбандык союлбайт деп Абу Ханифадан риваят келиптир. Мулла Хисру айтат: "Ва аннаху ашара илал караха", макрухтукка эмне кылып атат? Ишарат кылып атат дейт. "Ли'анна ал-акиката канат фадлан", мурда ушундай фадилеттүү болгон дейт. "Мата нусихал фадлу ла табqa illa al-karaha". Фадл деген бул нафил иретинде да. Качан гана фазилеттүү нерсе, нафил нерсе, татавву нерсе, нафил нерсе, татавву менен нафил экөө бирдей эле. Качан өкүмү кеткенден кийин анда макрухтук гана калат дейт. Ким айтат? Мулла Хисру. Уруя анна Наби саллаллаху алейхи ва саллам суила анил акиқа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан акиқа жөнүндө суралыптыр. Фaqala inna Allah ta'ala la yuhibbul uquq. Аллах таала акиқа деген жаман көрөт дептир. Мен ша фа'ала من شاء فليعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاء. Kim kalasa baladan 2 koy, kızdan 1 koy soyu versin dedir. Hâzâ yenfî kavnul akîka sünne. Mulla Hisru aytat, şul hadis deydi, akîkanın sünnet ekenini jokko çıgarat deydi. Kim kalasa da adamların kalosuna kaldırır. Sünnet olsa soyugula da peygamberimiz ne öğretir deydi? Kızıktırgan bolatır deydi. Li'annahu allaqal aqqa bil meşi'e. Sebebi akika soyunu adamın özünün kalosuna kaldırır deydi. Ve hâzâ emâratul ibaha. Bul mubahtıktın belgisi deydi. Mubah degen dese kılsan soğuk albaysın, kılbasan günahkar olbaysın. Kılsan
соо албайсың, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң. Bunu Durarul Hukkam kitabının 1. tom 266. betinde ekan. Şeyh Salah Abul Hacim ne deydi? Al-aqiqatu az-zabihatu allati tuzbahu anil mawlud yawma usbu'ihi. Jetugün bolgonda soylatıran koyunda aqiqa da aytat dedi. Kanat fil jahiliye. Burada cahiliyat mezgilinde şundup soyuçuru. Thumma fa'alahal muslimun. Andan keyin musulmanlar kılgan fi awwalil İslam. İslam'ın başında. Fa nasakhaha zabhul udhiye. Andan keyin kurbanlıktın koyu anın hükmünü jokko çıkardı. Femen şa fa'ala ve men şa lem yef'al. Kim kalasa kılıversin, kılbayla olsun. Mildet emez. Maga biri çaldı da. Taksırım, bul hakikat soyuş millet eken o. Men özüm aran kvartirada yaşap atam. Bunu makalanın yazılısının sebebi şu bolgan. Şul sura bolgan. Men özü aran yaşap atam. Birinci balam ayalım egiz türü dedi. Men az 4 koy soy albayım men dedi. Özüm zor koy yaşap atam. Azır maga tuğandarım, dostlarım aytты, sen sözsüz soyuşun gerek, bolbosa balana problem bolot деп атат. Şimdi ustazlar aytkan da. Ana men ayttım, жоқ, бұл mubah. Мүмкүнчүлүгүң болсо сой, ниетиңе жараша соо аласың. Мүмкүнчүлүгүң жок бу, милдеттүү эмес. Бул мубах, сүннөт да эмес. Важип десек, не болот? Анда милдеттүү болот. Адамдар важип деп айткандар дагы бар. Ошондон уламанан ушул нерсе айтылган. Демек, фамен ша фаал ва мен ша лем яфал. Ким кааласа кылсын, ким кааласа кылбасын. Janagı hadis boyunca da söyledi. Hâzâ yenfî kavnu akîka sünnet deb Doktor Salah da ayttıra. Liannahu sallallahu aleyhi ve sellem allaqal aqqa bi meşiyeti ve hâzâ emâratul ibâh. Bul ne mubah tıqavarat dedi. An İbrahim Nakha'i. İbrahim Nakha'i bizden Abu Hanife'nin ustazı. Tabi'in. Oşondan rivayet kıldır. Bu kaç kitapta eken? Athar. Bu kitapta. O kitapta. Bul asar iki kitap var. Abu Hanifa'dan hadisler rivayet kılıngan. Biri İmam Abu Yusuf'tan rivayeti menen gelgen. Bunu İmam Muhammed bin Hasan Şeybani rivayet gelgen. Peygamber Abu Hanifa'nın hadisleri şular. Musnadı yok deydi o şu. Asarlardan bardığı Abu Hanifa'nın hadisleri. Uşul jerde aytıtat bul tak 806. nemede bunu karabayla koyuyorlar hazırça. 806. nomerde ne? Kale haddesena Yusuf, Abu Yusuf. Bu Muhammed tıkında Muhammed deyip gelir. Abu Yusuf. Abu Yusuf dedi. An Abi Hanife, İmam Abu Hanife'den an Hammad ibn Abi Süleyman'dan an İbrahim Nakha'i ennehu kâle kânet innel akîkate kânet fil cahiliye felemme câ'el İslam rufidat. Bu akika cahiliyet torunda var ki İslam gelgenden keyin başında ruhsatı keyin jokko çıktı deydi. Kimnin fatvası? İbrahim Nakha'i'nin fatvası. Bunu alimler isnaduhu ceyyidun. Bu senetin isnadı ceyyid. Abu Yusuf, Abu Hanife, Hammad, İbrahim Nakha'i. Özü sahihler bu muhaddislerin fikri de oldu. Demek İbrahim Nakha'i'den dağı giyineli oylanıp kalan mesele emas eken. Bu Abu Hanifa'nın ustazlarının fikri eken. İbrahim Nakha'i rahmetullahi aleyhi bu söz qayaktan algan. Özünden algan yok da sahabalardan öğrengen. Şu özünden buradan Abdullah ibn Mas'ud, Alqama, Aswad, jana başka Hanefi mezheptin negizin bekem degen Kufaga gelgen 1500 sahabanın bir öjerinden uqqan. Demek Athar Muhammed bin Hasan Şeybani'nin asarında bulunuyor. Abu Yusuf kudağı var, mende kol yazma alç. Ökönükünde dedin ne? İslam'ın başında akika cahiliyatlarına olgan keyin İslam gelgenden jokko çıkarılgan deydi. İmam Laknavi dağı bir sözde aytıptır, biroq bizden tema kança jakın dil emes, biroq oşentse dil okup koyaraylı. İmam Laknavi rahmetullahi aleyhi bunu Nef'ul Mufti degen kitabında ne deptir? Halqu şa'rul veled. Жаңы төрөлгөн баланын чачын кыркуу yevmul акика. Жанагы төрөлгөн 7 күнүндө mubahun wala wajib wala sünnettir. Vacip da emez, sünnet da emez.
Эми бул жерде biz акыйка жөнүндө сүйлөп атабыз да. Имам Лакнави буну эмне чач жөнүндө айтып атат. Чачты алуу сүннөт дагы эмес, важип дагы эмес. Ала бер. 7-нчи күнү аласың, 5-нчи күнү аласың, бирок 7-нчи күнү алган адатта ошондой болуп калды. Анан баягы мурда жахилият ордунда курбандыкты союп туруп, канын баланын башына чаптап, анан кийин бир нерсе кылыш экен. Бул амал жахилияттан. Буну жок болду. İmam Razi rahmetullah aytат bu kitabında. Bu Tuhfatul Muluk degan İmam Razi'nin kitabı. Hidaya başkalarının meseleleri şu yerde yazılgan. Matn Hanafi mazhabda. Ошондо эмне дейт? Wa ta'amul wilada. Жаңы төрөлгөндө союла турган, бериле турган тамак. Wal aqiqa. Жана биз айтып аткан акыйка, wal khitan. Бизде сүннөт той деп айтылып калган ошо. Жана неме кылгандачы? Сүннөткө отургузганда. Wa qudumul musafir. Bir жактан мусафирлар келгенде союлган койлор. Wal maut. Өлгөн жерде мал союлар. Leyse bis sünnah. Sünnet emес дептир. Акыйкада сүннөт эмес экен. Жаңы төрөлгөн балага тамак берүү да сүннөт эмес экен. Сүннөт той да сүннөт эмес экен. Bir жактан келгенде бирөө кой союу дагы, өлгөндө мал союу дагы сүннөт эмес экен. Мында эмне? İmam Razi قال الشيخ صلاح أبو الحاج في حاشية ошонун сөзүндө мына Nafaat Suluk деп доктор Салах bunun астына түшүндүрмө жазганда мындай кылыпчы. Ошол жеринде ай мубаха деп айтыптыр. Акыйка мубах. Хуласа İmam İbn Abidin rahmetullah aleyhin jana Haşiye деп кече китебин алып келип көргөздүк эле. Ошону да калганга аракет кылмай жетишпей калдым. Ошол жерде да имам İbn Abidin ушул баардыгын топтоп келип айтат. Эми талаш тартышы бирөө сүннөт бул мубах деп отуруп неме кылсак деле, эгер мубах болсо деле ниет кылсаң мустахаб боло берет. Себеби мубахтар жакшы ниет менен эмне болуп кетет? Мустахаб болуп кетет. Мисалы үчүн тамак жеш мубах. Тамак жеш мубах. Ошого мен күчтүү болоюн, эртең намаздарым, иштерим жакшы кылам, үй бүлөм жакшы багайын десеңиз деле эмне болот? Мустахаб болуп калат. Эми Şeyh İbn Abidin эми ошону жакшы ниет менен сойсо макул дей береличи, мустахаб дей береличи деген пикирин айтыптыр, бирок чоң аалымдар мубах деген ниетиң менен мүмкүн мустахабка чыгышы мүмкүн, бирок важип дагы эмес, сүннөт дагы эмес. Биздин китептерде ушундай деп айтылыптыр. Ошону сиздерге жеткизем. Бул менин оюм эмес. Ошол Ханафи мазхабтагы аалымдардын ою. Ошого бирөө балалуу болуп калса, эгиз болуп калса, анан аларды союшуң керек деп адамдарды зордоо жакшы эмес. Жаллабатка барганда ушу бирөөлөр сураган ушинтип жооп берип койсом, бирөө айтат да, биздин ырыскыны кырктың сен дейт. Канча бизге акыйка келет эле, ишче такылдың сен дейт. Анан айттым, мубах жакшы ниет кылып сойсо сое берсин. Бирок милдеттүү эмес, Демек, акыркы кортунду акыйка мубах ниет кылып туруп соя турган болсо, мүмкүн мустахаб даражага чыгуусу мүмкүн. Wallahu a'lam bis-sawab. Кимде ушул боюнча ушун тегерен суроо болсо, андан кийин бияктага киребиз. Бисмилла. Негизи ошондой нерсе жок бизде. Бирок эми Аллах жолунда бир нерсени курбандык кылсаң кабыл кылынат да. Ошого кырсыктап калгандан кийин Аллахтын Кудайым жолуна Кудай шүгүрчүлүк кылып койсоңуз, ага жалпы эреже менен жок. Шариатта жок дегенде кандай? Шариат бизди буйрубаган нерселерден да, өзүбүз кыла турган болсок, өзүбүз ыктыярдуу кылсак, деби ниетибизге жараша сопур. Бирок ошону мен мурда сабактарымда айткам, кимдин эсинде бар. Качан гана машинең тоголонуп кеткичеңде түрөө кылбастан алдын түрөө кылып кой. Жакшы күндөрүңдө Аллахты эстеп кой, Кудайым өзү кырсыктан сактасын мени деп союп койсоң, ошол келе турган балелер соктонот. Качан тоголонуп кеткенен сойбой, Алла разы болсун.
Ошо айтты го, мустахаб да эмес, сүннөт да эмес dedi. O сүннөт эмес, важип эмес dedi. Демек, мубах. Ошону пайгамбар ушундай кылган, жакшы ниет менен ошону кылып кое берсек боло берет. Пайгамбарыбыз эмне деген? Ошол 7-нчи күнү союп туруп, чачын алып туруп, жанагы алтын тарткан таразалар бар го, ошо койсоңуз чыгарып берет. Жесе кичинекей таразаларга. Күмүштүн өлчөмүндө садака кылып койсоң, бисмилла сон. Пайгамбарыбыз кылганбы? Сүннөт заваиттерден, Сүннөтке бөлүнөт дегенбиз, Ошону сүннөт заваиттерден. Сүннөт заваит менен мустахаб экөө бирдей эле деген сөз. Дагы? Анда могул жакта келген суроолорго кайттык таксырларым. Assalamu alaikum ustaz. 3 reket vitr namazında kunut duaсын жаттай элек болса кантип окулат? Ордуна башка дуа окуса болобу? Kunut duaсын жаттап анан окуса туурабы дейт. Негизи намаз окутун kunut дуасы менен жарым саатта жаттап кое турган нерсе, кокустан бирөө жаттай элек болсо, витр важиптап kunut дуасын окуу бизде эмне өкүмү? Важип. Демек сөз окуш керек деген сөз. Эгерде бирөө билбеген болсо эмне кылат? Allahumma ele деген болсо важиптан кутулган болот деп китептерде. Allahumma деселе кутулат. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла 3 жолу айтып койсо ал дагы болот, бирок убактылуу гана. Тезирээк жаттап эмне кылыш керек? Өзүнүн эми Аллах Таалага ибадат кылып атканда толук кандуу кылайлык да таксылармы? Assalamu alaikum ustaz, sizge sorum бар эле. Жума намазга мас адамдарды даарат алдырып алып келсе болобу? Өзү намаз окуум келип жатат десе, анан киргизиш керекпи же киргизбей койгон туурабы? Алдын ала рахмат, Алла разы болсун. Өзү негизи намаз мас абалыңарда намазга жолобогула деген, ла тақрабус салата ва антум сукара деген маселе бар. Бирок ол бечара намаз окуусу келип аткан болсо, дааратын алып гусул кылып чеке тура берсин. Кана ошону менен Кудай Таалам бир жүрөгүн ачып, ошол киши намазга туруп кетсе, бирок таза абалда келиш керек намазга. Assalamu alaikum ustaz, менин бир суроом бар эле. Талак маселесинде эгер бир үй бүлө урушуп калып, күйөөсү ачуу калтырып, аялына талагын бердим, талагын эмес, талагын бердим деп айтып алса эмне кылуу керек? Талагын бердим деп алса, талагы берилген болуп калат. Ошого биз айтып атабыз да, талак маселесинде урушканда айтыла турган сөз эмес талак маселеси. Талак сөзү. Урушканда башка нерсени айт. Ажырашам дегениңден талакты айтасың. Урушуп кеткенде ачуунун үстүндө айтканың дурус эмес. Эмнени айттың? Канчону айттың? Аны такташ керек. Бирөөнү айткан болсоң, кайра нике кыйып жашоого мүмкүнчүлүк болот. Экөөнү айткан болсоң, кайра нике кылып жашоого. Үчөөнү айткан болсоң, прощай. Аялым эмне кылыш керек? Башка бирөөгө турмушка чыгышы керек. Бирок бул теориялык жагы. Практикалык жакча аны текшеребиз. Кандай кылып айткан, качан айткан, кимге айткан, күбөлөр эмне деди, абалы кандай айтып аткан адамдын, маспы, оорулуубу, жинди болуп кеттиби, ачуусу келдиби? Аны текшерип чыгабыз. Мүмкүн түшпөй калышы мүмкүн, мүмкүн түшүшү мүмкүн. Аны ошо абалга карап чечилет. Азыркы мезгилде талак маселесин жалаң гана муфтият чечсин, алымдар чечсин деп ошого жөнөттү атабыз, фатва бөлүмүнө. Анан мен ошого мага кайрылып аткандарга ошону айтып коелу. Мага ошол талак маселеси менен тынчым албагыла. Ушундай бизге буйрук келген. Талак маселелери кимде кылсын? Фатва бөлүмүнө барсын. Себеби расмий адамдын, расмий тараптын чечкени бул расмий болот. Мисалы бир юрист бар да. Эки урушуп кеткен болсо, юрист бартыр маселесин чечип, сен 2 жылга камалдың, сага мынча чегерип десек өтпөйбү? Өтпөйт да. Расмий мамлекетте иштеген адамдар юрист. Азыр биздик ошого кетти абыз. Жөнөкөй. Бизге окшогон рядовой молдолордун айткандарын токтотуп, расмий жактагылар жооп берсе жакшы болот. Сөздөрү туура болот, печатын басып, колуна кагаз берет, анан ошол өкүмгө өтөт. Анан илгери ушу адамдар эч ким жооп бербейт, маселелер көп, анан келсе, шарият көз карашынан биз жооп берип чечип жүргөнбүз. Эми расмийчиликке кайтып атабыз. Эми расмий адамдар чечсин, расмий адамдар печатын басып берсин. Эгер биз ошого барып калсак, анда биз да чечип баштайбыз. Алдын ала
Allah razı olsun de. Sizden de Allah razı olsun. Assalamu alaikum ustaz. Men jön жерден özümdü açуулukka aldırıp jiberip jatam. Özümdü kantip sabırdуулukka tartam deydi. Эми ачуулук бул шайтандан, а? Демек ошого алып барып аткан бир нерселер бар. Жашоодо болсун, ички дүйнөңүздө, үй бүлөңүздө бир нерселер бар, ошого түрткү берип аткан. Ошол жактарды оңдош керек. Үй бүлө менен маселени оңдош керек. Кээ бир эркектер таңалып аялы менен душмандашып, экөөң бир адамсыңар, бир семья, эмне урушасыңар? Сүйлөшүп маселени чечип алып, нормально жыргап жашабайсыңар. Жакпай атса, анда башкага. Анан экинчи маселе, эми кыйынчылык баарыбызда болуп атат. Акча жок, карыз көп дегенде. Ошолордун баардыгы ушул себепке болушу мүмкүн. Андан да башкасы жанагы таксырларда тийишип аткан болушу мүмкүн. Дем салдырыш керек. Өзүңүз дем салыңыз. Дем салдыргандарга барыңыз, намаздарды караңыз иншалла. Анан адам акыл эле бар болуп турса, өзүн тарбиялоого аракет кылыш керек. Мен ушундай болуп калдым дебеш керек. Кыргызстанда абал ушундай болуп калды да, жөнөкөй эле карапайым адамдар өзүлөрү бир нерсени чече албай калышты. Сөзсүз бүгүн бир мотиватор керек да, же бир молду айтып бериш керек. Мен мынандай кыла албай атам, аялым менен экөөбүз келише албай атабыз. Эмне кылабыз? Аялың менен келишкен, аялың жакшы көргөн, аялың сенин жарымың, анан экөөң бактылуу болосуңуз, деп барып экөө жарашып алат да. Ошону өзү эле чече берсе болот да, ошол молдолор айтып отуруш шарт эмес да. Акылы жеткен, балагатка жеткен адамдар мындай майда мүчүйдө маселени өзү эле чече бериш керек. Бирөөдөн сурап отуруп. Жаш балдар болсо экен, ата тиги оюнчугум эмне кылып алып алды, урайымбы, урбайбы десе, кой балам десең, ошо кичинекей балдарга мотивация берсек болот. Чоң адамдар өзүлөрү чечим кабыл алыш керек. Анан эми шариаттын өкүмдөрүн билбей атса, ушу кандай кылам, болобу, болбойбу десе, анда алымдарга, устаздарга кайрылса, ошол алымдар жол көргөзүп, мындай кылгыла, андай кылгыла, шариаттын чеги менен болсо мындай болот, мындай кылсаң арам болуп калат деп айтса, анда макул. Жөнөкөй карапайым маселелерге дагы өзүңөр аракет кыла бергиле, мындай эркектик кылып элечи, өзүңөр батылдык кылып, өзүңөр чечип, анан такыр болбой калган маселелерде, шариаттын маселелерин гана бир адамдарга кайрылып алыш керек. Ассаламу алейкум устаз. Өзүңүз жооп бересизби же жардамчыңыз болобу деди. Өзүм эле жооп берем. Башка жактан келиптир. Сизге бир суроом бар. Тахажжуд намазынын багымдатка чейин 30-40 мүнөт калганда туруп окуса болобу? Өтө сонун болот да. Ошол эртерээк туруп багымдатка чейин тахажжуд окуса, тахажжуд өтө сонун болот. Тахажжуд деген намаз бул түндө окулунуп Аллах Тааладан өзүңдүн муктаждыгыңды Аллахка жалбарып сурай турган намаз. Себеби бул мезгилде эч кандай рияга, эл көрсүнгө, бирөөгө орун жок. Эч ким жок. Караңгыда жалгыз Кудай менен өзүңсүн. Аялың да уктап атат. Сонун нерсе, эч ким көрбөйт. Шариат өкүмдөрүндө куптандан кийинки окулган намаздын бардыгы тахажжуд болот. Ошого куптандан кийинки 2 рекат сүннөт бар го, ошо тахажжудка кирет. Мындай болуп багымдатка чейин 30-40 мүнөт калганда туруп окусаңыз, нур үстүнө нур болот. Аллах Таалам намазыңызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум. Куран бар бөлмөдө жатса болбойбу дейт. Кээ бир алымдарыбыз айткан, ошол мубах, мустахаб, ушул китептер бар бөлмөдө ихтираман башка бөлмөгө жатсын. Эми бул бир алымдардын пикири. Ханафи мазхабтагы мындай кабыл деп коет. Ханафи ада кабыл дейт. Бирөө айткан эле сөз. Эреженин же усулдун негизинде эмес. Андай болсо бирөөнүн бир эле комнатасы болсо, китептерин коюп алса эмне кылат анда? Андай маселе жок, Мисалы үчүн азыр бардыгыбызда эле анча көп китеп жок да турабы? Ошол неме бөлмө жок да, ошол китептерибизде эле коюлуп калып атат, эч кандай зыяны жок иншалла. Болгону киндиктен жогорурак турганы талапка ылайык болот. Ассаламу алейкум уста. Суроо Россиядан, Сибир дейт. Асыр намазынын кириши боюнча мазхабтар арасында тартыш бар экен. Ханафи мазхабы кайсы далилге таянат? Мүмкүн болсо китептен жооп бериңиз. Жумушта целый жамаат тажиктер, кыргыз жана өзбек чогуу иште баарысын тааныйм. Баары ханафи. Алардын имамы башка
aytkanda barыбыздын imam, taqtab aytkanda Dokumentanya şahardын imamı bolup kızmatda. Бирок biz menen иштейт. Namazda başka imam 4 mazhab boyunca bir vakıta kiret. Tölke Hanafiler keç okuyup dep asırdı erte okup jüröt dedi. Kitepten degenim sebebi şam namazının vakti jönünde kitepten aytkan videonuzu kotorup, uğuzup, malumat kaysi kitepten ekenin körgözüp, araң düşündürgen bolçumун dedi. Bizim aytkan meselelerde alıp uruşpagala ya. Ne sebepten asır namazı biz menen başka mazhapların arasında ayırma var. Birinci sorusunu cevap verelim. 8 minut vaqt kaldır. Hanafiye ve cumhur degen mesele çıkan. Cumhur degen ay köpçülük mınday deydi. Hanafiler mınday deydi. Bu oşol Muhammed Abdu anan Cemaliddin Afgani'din kaldıklarından şu. Aytkanbız mı? Muhammed Abdu menen Cemaliddin Afgani. Cumhur dese İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbal, İmam Şafii. Anan Abu Hanife. Aytat. Cumhur mınday deydi. Abu Hanife mınday deydi. Dersek iyi aytat. Aldı gönlüse üçü minti otat. Abu Hanife жалгыз demiş. Anan adamların nefsine ne deydi? Anda şu köpçülükte alıverelce deydi. Mesela aytılmaş gerek. Mesele dalilge qaraş gerek. Kimdin dalili күчтүү, kimdin usulu күчтүү. Эми 4 mazhapka gelgende biz aytabız. Şafisiň Şafiliğin qarmay ber, Hanafisiň Hanafiliğin qarma, Hanbali Hanbaliýin qarma. Boldu. 4 şkolataň bizdi beýişke alyp bara turgan, islamdy çagıldyryp bere turgan. İçinde talaş tartışlar var, talaş tartışlar var. Oşon üçin mazhap bolgan. Bирок 4 ahli sünnet, 4 ahli sünnet. Bирок андай эмес kılıp, bitip 4'ünün 3'üne üstüne hüküm kılganday. Bunu Abu Hanife mınday degen, 3'ü mınday degen. 3'ünükünü alıvereyli dep, как будто hakam. Hakam kırıksası mı ne? Suudiyada mı? Mitip, 3'ü, sizler üçün tünger, jakşı sizler etken alaylı. Mitip karmap, 3'ünün üstüne hüküm kılat. 3'ünün dalillerin qarap, bunların dalili gökön şunu jakşırak. Abu Hanife, sen Abu Hanifa'nın butunun galoşunun çangdırıra oysan. Abu Hanifa'nın üstüne hüküm çıkarşı bakta dursun. Bu şu Muhammed Abdu Cemaliddin Afganilerden gelgen kesellerden. Anan aytat da, üçü bir yakta durup kalıp atat, Abu Hanifa mınday. Başından qarab. Hiç kim jokta Abu Hanifa meseleni çeç otkan degen meseleni qoş kekmençi. Fiqh'te adamlar oylanılak mezgil Abu Hanifa negiz degen. 1. Abu Hanifa'nın meclisinde 10'dan köp mujtahid mutlaklar oturgan. Ana çığa cumhur. Abu Hanifa'nın janında Abu Yusuf, Muhammed, Hasan bin Ziyad Lu'lu'i, Zufar degen mujtahid mutlaklar var. 4'ü. Bir yakta 3 olup ba, bizge 5 olup ketdi. Ne oldu şonda? Ha? Mana buru aytat deyim, Hasan bin Ziyad Lu'lu'i, Muhammed'ga qaraganda İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbal. Muhammed bin Hasan Şeybani'den şagirdi bolat İmam Şafii. Abu Hanifa nebere şagirdi bolat? Ha, maga jetpedi, balalar okutup bolachı degen. Ölüp kalgan, jok. Bul degende İmam Şafii'nin kadrini düşündürüp emes. Muhammed bin Hasan Şeybani'nin kitaplarını okup İmam Şafii oldu. Bolgonu 4-cü kılımdan içinde olğandı olsun özünün mazhabını negizdi. Ahmed ibn Hanbal İmam Şafii'den şagird, çöre şagird Abu Hanifa. Oşoğu cumhur mınday dedi, anday mınday debeyiz. Usulga qarayız. Abu Hanifa mınday dedi. Cumhur deyinsen biz 5 öz alalım, 3'ü kaldı. Bismillah. Dağı başka Abu Hanifa'nın başka mujtahid mutlak şagirdlerini aytkan jokuz. Mujtahid mutlak degen nerse oşo. Misal üçün Ahmed bin Hanbal'dan, İmam Şafii'den Muhammed bin Hasan'ın ilmi jogor. Sebebi ustaz bolup atpay. Muhammed bin Hasan, İmam Ahmed bin Hanbal, İmam Şafii, Muhammed'in şagirdi. Bir yakta İmam Malik kaldı. İmam Malik dağı maşallah medrese kamil, tayyibe. Anın fikri. Biri yiyip kaldı, birikse biriktiyoruz. Biz 5 öz bir yakta alar, 3 ayaktaken. Fi şey, fi şey. Şunun için hiç kanday, janağında neme kılbaş gerek.
Hanafiysin, Hanafiyini ala ver. Maseleye qayttık. Emne sebepten bizde Şam namazı, asır namazı misleyin bulut. Al cana Ahmed bin Hanbal, Şafii, İmam Malik'te misli bulut. Misli degen gölükö biri bulut, biziki gölükö eki oluş gerek. Bizin özümüzün delili var, aların özlerinin delili var. Bizde emne sebepten asırda geçiktirip okuyubuz. Bizden delilimiz sebebi asırdan murda nafil namaz okuyana göyrök mümkünçük boldu. Şonun için geçiktirip okuyuz. Eğer asır namazda okusan, andan keyin nafil namaz okuşmay koyup makruh boladi. Hadis var. Oşoga bizdeki anfa ibadatga, pendelerge paydalırak geçirek okusa, adamlar nafil namazı göyrök okuydu. Emi bir mamleketke, bir şehirge varıp kaldı. Oşolordun fatvası menen berilgen bolup kalsa, namazlar. Anda kanday olur? Bizde namazı asırdan vaktısı girelik, alarda girgen bolup kattı. Dese kaysıl jerge basa, oşol жердин fatvasını aş kerek. Sebebi bul mujtahadun fi, ijtihad kılıngan delildu ahlu sunnanın emes. Oşon üçün oşol jerge barganda oşolor menen namaz okuy beresiz durus bolot. Bizdele Saudiyaga barganda alarda oşonda okuyt, eldin bari umrasılar, azlar oşonda okup kelip otabız, oşonda okup. Fitne çıkarıştın gereği jok, ha? Okuy beresiz. 3 minut barken ekinci soru. Çirkece başka nerse çakkanda, kıçışıp, anı tırmaganda kan emes, bирок suyuqtu, siyaqtu, жылтырап көрүнөт. Darat sındırbaydı hem kişine nerse. Kol kavargandan keyingi jarılgan suu çıgat deydi. Eğer al köp bola turgan bolsa, kandın toптолгон buzulgan urат da, jana kol birnерсе иштегенде kavarıp кетет. Eğer de jarılganda aga turgan bolsa, anda darat sınat al. Çirkeydikinde biraz az ele olur da. Girip olup oğurup murdudan agat. Tazalayın desem çimkiri kan aralaş çıkıp kaldı. Bирок murdum özü kanabайт deydi. Eğer de kanagan bolsa, oşol girip bolgonumuzda çıkan kandı takdir kılas, şunu jön koy otgan bolsa, aga turgan bolo turgan bolsa daratsangan bolot. Akpay turgan bolsa jönököylü kişine tamçı bolot, daratınız sınbayt. Allah Teala iyi razı olsun. Hazır men Kölme medresesine tapşırayın dep jatam. Oşol medresedegi direktördün kүйөө balası tagıragı agay bolup iштейт. Oşol jerde al maga Dagestanga barıp okuumdu. Al Kölme medresesine bir kıyla jakşı ekendigini aytuuda. Dagestanga barıp okuumdu. Al Kölme medresesinden bir kıyla jakşı ekendigini aytuuda. Siz menen bir kеңешип koyunu tuura gördüm. Özüm Kalısbek Damulла жана Чубак ажын sabaktarın ayыбай köp көрөm. Pikiriniz. Çuvağa ötüp ketdi. Kalısbek Damulладан сурабайт билеңиz. Sebebi kayсы bir ustaz jakşı görse, oşonun aytkаны bolsa tasirlүүрөөк болот да. Мен Dagestandагы окуулар bu Şafii maskabында болот. Ага караганда Kölme 100 есе jakşı болот. 1000 есе jakşı болот. Şu ayakka bargandan Şafii'de okup beri gelip ne kılasın? 20 hutura köçüp ketseniz makul anda. Andan göre Hanafi okuyum deseniz Kölme, sonun. Kölme'den gitmeye okuyunuz ha. Anan Allah'ım sizden razı olsun. Assalamu alaikum usta. Çoğun apamdın yaşı 75'ke yakında barajatat. Namaz okugan emes. Yaş kezinden. Azırkı vaqta dağı okubayt. Kiyin akval qanday bolat? Jaman bolat. Namaz okusa jaman bolat. Davat kılış gerek. Buna az kaldı. Kelime keltiriniz kişine, başınızı sacdaya koyup koyunuz, Allah'ın aslında üzürünüz bolsun deyiz. Namaz okuvasa, namaz İslam'da negizgi türküktöründen. Kabırda en birinci suralar turgan sura bu namazdan bolat. Namazdan ötpesen başkasını surabaydı. Ad boruşun tur var go. Ad boruşun turdan ötsen gana çempionatqa barasın. Kalıp ketedi. Oşo neme kabır ad boruşun tur. Oşodan öttün gana nar jaka sura bolsa kettin nar jaka. Kudayım жеңилдигин bersin. Emi Soyuz mezgilinde terbiyalanıp kaldık da öyle şuğa jabışa ölbeş gerek. Adam akıldı. Soyuz mezgilinde şunday oldu. Emi oylanış gerek. Bismillah dep. Kudayыбыз tanıp, dinimizi qaytıp, jelegimiz bolup, pasportubuz bolup kalgandan keyin emi Kudayı tanış gerek. Akırın davat kılış gerek. Jakşı sözlerdi aytış gerek. İnşallah namaz okup kalsa jakşı bolat. Azandan keyin ha. Mamleket tarafından çıkarılgan aksiyalarda satıp alууга jana satууга bolobу? Emi oşol kaysıl meselelerde bolsa şonu karaş gerek.
Баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу дурус. Ас-сукук. Асхум. Эми ошол эмненин баалуу кагаздары. Мисалы үчүн аэропорттун азыр акциясы сатылып атат, алган өтө жакшы. Менин шакиртим бар, Курманбек деген, ушул маселелерди көп айтат. Мисалы үчүн ошол неменин аэропорттун акциясын сатып алсаңыз жакшы болот. Арак саткан заводдун акциясы да сатылып атат, аны алсаңыз арам болот. Себеби арак сатылып атат. Биткоин жана башка бир нерселер боло турган болсо, ал дагы дурус эмес. Себеби азыр фатва бериле элек. Apple компаниясыныкын сатып алса болобу, телефондор болот. Демек, ошол сатылып аткан баалуу кагаздын эмненин акциясы экендигин карашыбыз керек. Эгерде адал боло турган болсо, алып сатса, кадимкидей соодайдай эле дурус. Анан алтын сатып алганда эң жакшы. Азыр алтын сатып алып койсо, 1 жылдан кийин жөн эле турган алтынын деле акча берет, жана неме сатын. Эмне деп коет? Куймалар ошол. Эми азыр банкта ар кандай системалар кирип кеткен. Биз иштеп аткан жер М-банктагы ислам терезеси. Ал жерде соодалар шарияттын чегинде гана калган. Ал жерде чоң устаздар, алымдар кеңешинин мүчөлөрү бар. Ар бир маселени биз карап турабыз. Эми ошол машина сатылып атканда биз айтканбыз, жеке жактан мурабаха бир нерсе деп айтып аткандар биз билбейбиз алар. Өзлөрүнүн машинесин же бир нерсесин сатыш үчүн эле мурабаха деп эле сатып атабы билбейбиз. Биз ошол биздин терезеден берилип аткандар бар, шариятка ылайык. Эми машина сатып алып атканда ошол кантип сатылып алынат, ошонун сүрөтүн билишибиз керек биз. Банк бул жерде эмне болуп атат? Себеби өзүңүз машина сатып алайын десеңиз, өзүңүз үй сатып алайын десеңиз, акча жок болуп атат. 70 миң, 100 миң долларга үйдү дароо сатып ала албайсың. Компанияга барып, мен о үйдү сатып алайын деди, мага бөлүп берейин десең, пошол дейт. Ага бир кепилдик керек. Эң ишеничтүү банк. Анан банкты ислам терезеси менен байлап, үйдү сатып алып, банк аркылуу. Анан банкка бөлүп төрөө ушул жолду анан кийин шариаттын көз карашына ылайык кылып кылганбыз да. Адамдарга жеңилирээк болсун деп. Себеби кредит деген балекет бар. Адамдар ошого малынып кетет да. Ошонун альтернативасы кылып, ошону иштеп чыкканбыз. Анан кээбекилер арамга жол берип атасыңар, башка деп оозуна ал жетпегендер, оозун куу чөп менен арчыгандар көп. Ошолор келсе, китептерин көргөзүп, арам жерин көргөзүп берсе, биз оңдогонго дайынбыз. Анан жөн эле жана кандегиттей ол эле тияктан үрө берген туура келбейт. Келсин, мен тирүүмүн, бүгүн келсе болот, эртең келсе болот, университетте сабак берем, көчөдө жүрөм, телактарым жок, коштун немеси айткандай. Өзүм эле жүрөм, келсин, сурасын, мынол жериң туура эмес, мынобу Ханафи мазхабтагы, мынобу режеге туура эмес болуп атат десе, карап көрөбүз, сөзү туура болсо, биз маселени кайра карап чыгабыз. Туура эмес болсо, биз китептен көргөзүп беребиз, анан жөн эле кыйкыргандын кереги жок. Ошого такташ керек таксырым. Ал машинанын кантип алынып атат, каяктан берилип атат, ошону такташ керек. Жок, аны мүмкүн сиз жакшы түшүнбөй калгансыз. 3 жактык бар. Мисалы үчүн сиз машина сатып атасыз. Манас таксырым ушул машинаны алган атат. Бу таксырым банк. Сизге кызыгы жок, ким алат? Сизге акча берсе болду. Үйүңүздүн 100 миң долларды сизге беришибиз керек. Бул муну үйдү бул алган атат. Бул банкка келет. Таксырым мен бунун үйүн алган атам, мен сатып алып бер десе, канча дейт? 100 миң деп атат десе, рынокто карайт. Ошо сиздин немеңиз 100 миңби? Мүмкүн ал 60 миңдир. Рынокто карайт, таксырым сиз 100 миңге сата албайсызбы? Бул 60 эле миң бул үй. Мына негизинде дейт. Сиз макул болсоңуз, банк 60 миңге дароо сатып алат сиздин үйүңүздү. Үчүнчү киши аралашпайт. Бунун суранычы менен арызынан кийин сизден банк сатып алат дагы, буга 120 миңге ал жылына карап неме болот? Товарды кайра манас таксырма сатат банк. Болгону бөлүп төрөөгө 5 жылга. Сиз акчаңызды алдыңыз, бисмилла кеттиңиз, сиздин эч кандай проблемаңыз жок. Бул киши банкка байланат дагы 100 миңди 5 жылда төлөп берет. Ушул маселе. Эми сырттан караганда 3 адамдай көрүнүшү мүмкүн, бирок соода банк менен 2 соода болот. Биринчи товардын несинен банк сатып алат, соода бүттү. Андан кийин экинчи адамга сатат, экинчи соода. Ошону мурабаха деп айтабыз. Ва саллаллаху тааля хайра халк Мухаммад ва аля али ва сахаба ажмаин.
Amin. Allah Taala uşul aytkan ünleriz berekeli ünlerden kılsın. Katadan özü asragan bolsun. Elüze, jerüze tınçlık, amançılık bolsun. Bir rahmetike.